Hadian lai pun riau senam, kaladan kerja kendo biang jengki bapule Hussein Anthony School. Kata nado usnam kakandai sepak prapo. Kalawan ra kerja sengom mulung hapadang ki arpunyongon kirang ba, na keleng ki jaka jong kajala, kumjo na kathan jtai lamingi, bat na ki wei de ki jala jong kari hibor kawai. Kani kerja kendo kalawan ra biang ye kijing kan mau ye ki por ki balalai. Na padang ki balai kendo akani kesngi, dan na pleng yuki ki bamenta ki bat ki kerdan baper hakitnat sarkar, kitnat pule hakasan hima sima, ki officer IS bat kumjo ki batrai lagi kam lajong. Hakani ki jing kendo lang lai dan lang ro uno hikai barem jong kini kirang ba ubabu Stephen Min. Rengkat headmaster jong ka St. Anthony's Junior School Father Mok Kumar Tirke. Hakani ki jing kendo kini kirang ba kilapin itu hapreng juki bat ya kam ke bakiban. Yakani ki jing kendo lang lalam khamat do ba Albert nongrom batrai hapo ka skol ba MLCU bat Professor Desmond Karmoplang na ka skol ba nehu. Kini kirang ba aswa ban sedang ya kejing lang St. Anthony School. Kala yang assembly shwa bat pelong jing duai bat kumjo kejing kan ma buram ya ki para kelas ki balaklat no. Ha kejing kren ubabu Stefan Min ha kerta ke banyo pun reu snam. Ula penpau kejing sokman banyo ibiang ya kedur kmat jang ki ba ulah hikai teng. Bat banyo ngau naki ya kejing temu ban persang ban lei na kebenta ban kentiu ya ke skol ke bala ajing nang jista yaki. Kini kejing kendo lang ke penpau sisa ia kata ke jing songo jungi ia kena ke school kepala lak ban lum ia ki kena ki bawana ki backgrounds ki paper laga de ke financial background laga de ke cultural background linguistic background kini kejing kendo lang kidon ki breu banapo Assam kidon ki breu napo Bengal kidon ki breu napo Orissa bat kunta tersat bat bonaki kidon haki spheres bane ki benta boper haki jingim jungki kidon ki politician kidon ki MLA kidon ru nak dei juki kidon haka IS kidon haka lanyikai kumanga don bat kunta tersat te kani keje kendo lang ke punpau sisa ya kata ka jing sungu jingi ya kani ka school kepala la ban contribute kepala ban tei ya kejing jungi bat kei bengilong menta gumiru kedai lengba kejing kershang juga di school kini hikai bat khamtam lele u headmaster ba dan hatu por bola bangkoi dua boleh tahu Father Kiwi George nak kalian jong kini kerang ba kila ai ku blai kerpang yu no hikai jungki kumjo yu headmaster dak bapan ko boram kerpang ru yaki kila ai ku blai ru yu ba alba nongrom ba Professor Desmond Karmoplang kibale ashtam hakini kila isnam balalet benlom ya iwei pe iwei ni kini kirang ba giba pulih hakini ke skol house nam kakandai spa prapo kini kirang ba kala penpau ru kejing song sorong na kabenta ke skol kabralong kala ado haki babon kejing lek kai hakapor jongki nakaliang headmaster jong kini ke skol la penpau kejing keman ke bakrau ba nakaliang jong kini kirang ba kila perkhat ya kini kejing kendo lang. When I met one of my classmates after 34 years, I took some time to recognize him. He is an electoral officer now. Similarly, maybe when you met each other, you didn't recognize immediately, but certainly, gradually, the face became familiar. And I can see the happiness and joy that you are sharing now, meeting and recollecting all those days past, and how you grew up, and how this institution helped you to give a foundation to your life. And humbly I represent Father, who was your headmaster, who is now kirang ba ki bakham pau khman ki balaidan lang hakini ka si ki kenthop yo ba Francis Kharshieng ba Gemino Mautho usubir de ubade license football coach uzodin thlanga ubade menteri sarkar jong jala Mizoram habakran sikilat pathai ko bor uzodin thlanga ulapun pau kajing sko kaman halor kani ka senjam jong kani ka reunion ba ulapun kamaru ya ka jinglong jiman jong ka phala jong kani ka skol hakapor budang pule hakani ka skol nakaliang ba alba nongrom ba Professor Desmond Karmoplang kilaong ba kajing tmui kalor jing pelong ya kani ka jing kendo lang kalong ban yo ban yarap ya kani ka skol hakano no ka benta hakaban sandor ya kalawai jong ki khna iba puli hang ne strange and a little bit apprehensive because I don't know how many people I'll remember, it could be embarrassing. But when I come here, when we met this morning, in the same school compound,
then all the memories come back. I remember that face, remember that name. So it is really, really a very good experience and very nostalgic also. And most of my friends, they talk about the old days in the class, who are mischievous and all those things. Kejengmut kedengannya ke school, bihikai ini, kau ini kata ke foundation kemikian, kayak begini long mentah dekat ke school, kemikian ke values, kedengannya ke school. But ni kau akan paham yang kayak begini lah, nang kelas start kayak begini lah, yang kau akan contribute dengan ke school tu. Kau akan ikan mau nomor baik, bon ki, nahikai jengi rikim show. Dekat kibadan mentah kita tentang arna lain rot, kau akan beli ki, kayak begini long ni tentang, long pun deh, long jengi kerana position tu kita mentah, nagadau nak ni ke school, nagadau ni ke institution, nagadau kita hikai, ini, tinggi dengan kau akan terhai biang kayak begini layo, ni ladan ke, nagadau kambar fight, dan kita try kum professor, dan kita try kum engineer, dan kita try kum police department, government department, jadi kayak begini long, we are still one. Lekin do menem step bro, ada lakon reus na ngimut ya pher na ke mut jeng pakat ndre pek pada lekin do idang dong hikum jo empat ya pher. Kemut kalau ka basic values mengidam ngi ni ka adu gedang red adu mentah gedang sa hikum jo. Sekadau kadai nama kasenan sini sekadar institution dengan